Damir Marić, 15 godina, Plaven Dumatić, Toni Jelonić, Antonio Božić, Marin Mikolić, Mihajl Vidović, Kristijan Darić, Roberto Duje, Petar Žerač, Fatih Stanić, Duje Batinić, Kristijan Parmačević, Toni Karimović, Karlo Štegić, Bruno Čikić, Tomislav Klizec, Marko Bauer, Bruno sam bio u 16. Bio sam 16. Ja bio, brate, nekom degeneriku za njih i to smo bili u prelije. Svaki nisam vas sam. Ti ako naši nije A ništa, ajde, nema veze. Joj! Pa nema, ali riješit ću ja. Drugo! Ti ako ti izađeš, ja mislim. Ja svaki put mi se dobijemo meso. Se dobijemo ovako meso. Evo će svađi. Boga stavimo. A vidi to Boga! Ovo je stara. Evo ga, opa! Idi utarnjo! Nie, to się puścił triple na koniec. Kapuścił się na Druga ekipa. milimetr si htio bi nakon stari. Joj! Opet se sedi. Aj čekaj. Pit. Šta se radi? Ili su i te bile s Pa nisu, te nisu bile s nijednim pa ne. Ajde, neko. Bravo! Koji je ovo? Dilo! Da, to je već pre nisko. Dobro. Još je to samo. S tobom. Ja srednje, ne. Ti da mi slediš. Evo je! Ajmo Kirbo! Ja bi koš imunici letio sam u Marku. Ne znam, evo čekam.
Ulog 10 kuna. Dobitaš 100. Brani čika. A ti si ošao godin iz da Bravo, Damjane! pa neću govan. Evo da. Bravo, Damjane! Koliko si slabije? Sokalo te potpreć. Jo! Baja uleti. Najbolji igrač Domagoj Marušić iz Širokog Brijega. Petar Čelirudić, gospodin Milim Čiljak, predsjednik škole nogometa. Najbolji golman Damjan Vojnik iz Čibavije. Čestitamo. Drugo mjesto osvaja ekipa nogometni klub Široki Brijeg. Čestitamo. Pobjednik 18. međunarodnog memorijalnog turnira kadeta Tomislav Bošnjak je ekipa Hrvatski nogometni klub Cibalija iz Vinkovaca. Čestitamo. Petar će uručiti zamjenik gradonačelnika grada Iloka, gospodin Željko Prstalo. Čestitamo još jednom. Za kraj ću vas pozdraviti predsjednik Omladinske škole nogometa, gospodin Milim Čiljak. Kao da je namjesto sad godine pedali. 3 zadnje godine, od kad ja pratim.